Kilang baro ki parabangit, kilong kami kilong pa ki pun samla jong kabalang. Kani kaji yaseng kabakapang kabagiyo sisin man kasnen haka tayew wakaru jong na yakos. Balaay batsya kapang ki pun samla jong kabalang bakiyo pan lakhi. Ya tayew jong ki samla bakasni ulay bakapang jong ki samla. Lembagi program kita paper kabakinyo banle patundep bakang long kung kajing anisin kajing pensyur yaki kumno hatam kinyo ban yetrey ban syekri yaki banyabak yakagam kajublay halaki jong ki balang hata bakun kani kaji yaseng assembly yuki samla kilayo banjit bat buru yuki tim bat kisotim bagi dia kan keren haki balang ki paper hapo juga assembly bagi dia keren dan dia juga kapang batang dia juga subjek te kapang kudeng kaba layo ban hukum katim jong kayut sende madrasnem hajar atway katim kabalabu pensyong ngrim na kasiti kabaling kompol sikin korin kalong khat ngriu kadkhot kabakhat lai kabakong tu da syarai pi tu da yens kem pi haga jinget tu da le shlur yala de pi kum kirang ba tu da berklan yala de pi halor kan kadkhot kabalabu pensyong ngrim la jip pat ya katim jong kaji senjut samde mentakasnem kalong yens kem haga jinget kata mereka tim jong gaji senjut sembe menterasnem arajar atwoe yang scam haga jinget bala pensyong rin na kachiti pol kadang kong sibilang korin khat nriu kalanong kadkot kabakhatla halor jong kadika tim pak lapia hagi ar teli ki benta kadang kong kaong yang scam haga jinget kakum kaktin ublay kata kadai kasoptim kabanginyo banyakren hadani kapor kabamenta yang scam hada jinget kakum kaktin ublay kabala penlong yu apostol Paul untuk ya kadai kasiti kadau kalong kadang kambang intim at sutu ya kadai kaslong kasnong korin nitip katon hapo jong kari kris haka kasih kyo kalong kasnong kabaponam bha haka khayi kapaten kalong kasnong kabaruspa bat kalong kasnong kabapau ba haki jingtre kam bapunjat kamtam haki por hindaya na po jupo kakum ka history la yatut ini bahasanda jong kene kasnon korin don way to lumausian ubakerten akro korin bathalon jong ulum latay bakadon kaway katempo kajaga maneblay jong kata kablay Aphrodite kabala jer kerteng berlatih ya kena kablay kum kablay jong kajingi jong kinong korin laya thong yani baga jindon jong kena katempo hang lulum kala penlong ya kasnong korin bagi kibril ke badan hapo jong ka bakan long kasnong kabapawnam haga jingin pada kajinglong lengkar jongki lakalong haga bam kadi lakalong haga syongka kasyongman bat lagi kam aulia di babunja hagane katempo hajlong jong ulum aku korin kabadon hakorin labu yakum bashi hajarmut kita dekat kibab habriu hatu kata bat lanyem yakini kishi hajarmut kita dekat la nam yakini baki day kita kilendok kentay jong kena kablay Aphrodite bat la yathu yang yak history la ong baman la ka janit
kini kilam dok kentei laong ki julek ban hiar haki surok ba haki surok snong joga snong kurin ban lum spa ban kamai kisa ban ra aga dekat tempel da kaba kidi yakikam kidi laga jong kamet kalau rendian jongki ban ya yakikam auria jongki kum daga snong kurin laong rupa kala jialong sisin kasnong kabadonna om tang na kamta kaspa Henry Ru na kamta ka jingim luput jongki jingu at ka jinglebo baki jajing sniu ki babundu ko na lor ka jing sniu ka dom sa koy ka jing sniu ka bakta bahaya ka balang ka para buaya korin ka dei lakong ka jingmi jongki nom hikai ki babakla Iba patay markompong yakae kan nobrim jong kabalang kaupol uang pansen balang hantu upol upatay yakan doktrin jong kabalang kajublay ki para banget ukan riano siya Efesos kirung kiwan kimi kiway pa kibakam yalade kung kinong yalap kino yatong pa Banwan manhikay banyalan kiway pat kijat kubor kijat jiyala di balong markom pong kakajinget jong kabala kane kajing sniu kakta haduk kata sagaway kajing sniu kabatlan hapok korin baka kabalang korin nalor kajing mi hikay babakla ki babunjan kadom sa kulipat kalong kajiyak pat bala kajinya percing mo, kajinya pat hapeng jungki, kajur haduk kata-kata, kepenlong yupor, ban lepak sa sisin, ban lepet kini kajingong yaki, ban siang ban kip hidalade, ya kajingong jungki beriu hantu, thok ya kena kiciti ban kentu yaki, baki yang skem haga jinget, kabakakum kaktin uble. Wakat peng kici hikai ki babakla wakat peng kici sliu ki bapunja wakat peng kici nyapat kici nyapra ki bapunja yang skam hak jingen katku katinu blay bapila yopdia tega sotim kamala bangan kran hak ne kapor kalong yang skam hak jingen katku katinu blay para mepi nitip barok kum ki para mepi badon hak balang blay ba Yaki jing hikai syok tenrai barok hakabalang kita ki doktrin sejong kabalang kabakan thok yaka jinget bat yaka jing plajinget jong kabalang kadeublay lapan syok rim ya kita ki jinget bat yaka hikai barok pangiyo den haka Bible kabalong kaktin ublay Pet kejiwa Shalom Sim kelasam spotlight prakaong Bible kalong kaanjinget ukras pulotra Baro hakmatu nipriang diktin buhay Hang balaway kendra pertay kirul sumpriw gimden Henday baro hakajui yublay nimu gimden Yang skam hakajinget kakum kaktin kajuble kajing keli kering kong kaman kuah baru bagi ni pusong hagari ka step kalong ka kaktin uble kabak hot yani bagi dia skam hagajinget kajongi halor kan kaktin uble para bagi biit ya ka korba ni ka Bible lakot ya ka bakalong kaktin uble kalong kaktin jong uble Haka ula ai hanga pada pikum kibane haka dur jonga jingtok haka nega jingtok kamalong ka Bible katin mulai lapan tau haka syafang mulai bat nega jing shisha jong baro ya ka nega kitab lakot bakalong katin mulai haki ar hajar tam kibanta haka Bible kaktin Bible pat kawan kaktin krep Biblos kabamot ka kitab lakhot ya kana kaktin nuble lakhot ya kaktin bakalong kaktin nuble nama lakran lapan ki bat
layalam bakla persat mensim yaka da ublehi hakita kisau pawot kinoko kibau ublei maupun kam banto yaka kini kisau pawot kemau prabanebe kilontang kita ki atiar kibau ublei maupun kam yaki kak ba unonto ubashisha Dai mensim bakul jumlah. Ikti jom kita kisau pawot. Kiba toya ka baku kulam uba kita kisau pawot. Kiba kulam uba produk kilong kijong beri. Hendre long penyahat yo kulam uba mensim bakul jumlah. Halor kena kajing sisakan kamu pol upan skan to hata siti kabaan Timothy lain mong kada kat kap mriu om kajing to baro kalong kala persat musim doble kaktin ublay ne ka Bible para bani kalong ka kitab ka bakrau bat ka pelatam hata perten kabal penkala ya kajing im Jom kibun kibri haka pertai nadu pastang hadu menta ompadon kano kakot haka pertai kabala manyereng kador bat kabay bal kabalong katin ulay ompadon ru kano kakot kabala man sandur kabala man tau tamay ya kajing imjung uno ubriu haka pertai gumba katin ulay kabay bal kalat Ubili keraham sisin wong kidon kikot kiba ai tang kajintip kidon patikot kiban sutau tumai hendrai wong tang ka Bible kabalong ka ketin ulai kabala pantun keladu yang sekarang ada jinge ka kum ka ketin ulai namar ka ketin ulai kalong ka atiar ya kajin im bajing long Kristan jonga bajumpi kaktin umlay para nabiit kamday ka bajukyarin ka kaktin umlay kawan kalong ka atyar haka umlay ulapan krek nam na kamanda jonga bajumpi haka bangabapi ngilaban yale ngilaban ikun persya ngilaban yana yale na utaw ng syunjungi muslim jong kajikdom bat na kijing hikai kiloper kijing hikai kibabakla kijung ubaro bat kumbalong kitma jong kapertai kinong yala kipendekam na kityak ma kibalay projat na kipor hentai kibakipru kipendekam na kitmaw na kiding batum tatater hatun kinikisri kipor jong imenta kibakipendekam na kityak masayang usoy tanrung minum sugar pendekam na kityak majung da kalau lawan pensitom ya kemet jungi kumbong lay YouTube da kalau pensitom ya kijing berkat jungi da kalau pensuktuk bakla uwan ra ya kijing artatin uwan ra ya kijing no mensem bakunta terter ya kijing kai kibenila yo na kabalang na kijing yan syong tanlay kibenila di na kabalang baro sikata bat haga de juk jungi menta lesling la ko Soitan pendengkam, ukam pendengkam. Dan kita kityar thma kiba kata, ya kijimut kiji berkat, kijong kijong. Apostol Paul uang, hada sithi jong uj kalau episode hendak menolong kau kebakat ar, uang kebakat jinjale jongi kamlong ya kesenang berkato. Hendra ya kihima, ya kibor, ya kinom sansyar pertai jong dari kijingnom. Bati ki jingwa man bagenjan sem haki jakapne uong shushu haka dekot ka basipo hakat nyewong ha ka bawai no namar kata tolong ki baklan jutra bat haka bor ka jingklan jungku to kino ye ki king atyar blai baro babilaban yang persya ye ki butak usoitan to shimru ye ka jing dakle ka jing pendem bakau dalam mensim bakul kabalong kaktin ulai yang scam para benebi
Yerusalem hada jingat jompi takum kakten kumle. Nama kakten kumle. Kadai kafiar hada kumle walaupun kaya nak kumlajung. Banyale ya Muslim jom kajinong. Niyo iha testament ka thamai lagi pule uji suruh men bawran dan hakada karotai ula pendan kam kumcu daga khin ka jumle kumno bal job batanya yu syaitan ruh hakit ka bor ki ula pendan kam kumcu daga khin jumle tambah pendan kam daga khin jumle upendan kam ban bakla ya ka nama kata ni don kam ban tipha ya kaktin ublay knang banila pangkem ya ki jimpan bakla jom usoita nama usoita dua kali kisih ki bananta wan ban keren ban penukam kumcu daga kaktin ublay tambah wan ban bakla ban sepuh bakla Bapak artatin, bapak syuting, bapak keluar cimok yang ada di kum gimana? Kum dah habis kalian sepang ketinulai, kum keatiar kane, kapan kemau yang ada kom, kapan kemau yang di kum kita bangai baru, jom kabalan, bangga bapi kum kita bangai, na bapi kum ki Kristen, ni ini don hati kabartai, ni don borobor, hapeng ki jinjale, kita buncat hati jim jongi, hala kasni, na bapi para bangai, ni don hapeng katma, badan jalan sem, baklan katinulai ni tu nyepi, ni nunlah dalalai banjok, yo ni nongshun jongi. Henry lada mengapa pikum ke bane, mengapa pikum ke para bane jong kabalan, minang berpule, minang berpuson, minang berkensyau ya ka halakan donok, ya kita kecing sisa barok dekat kinule, kunta hakano kanu kapon, nila penten kami. Kalau nama kata aku ikut samla. Kalau nama kata para bagi kakamam jonga, kakamam jungi iwe pun ki para bagi banting bahaya kaktin mulai. Dak apa pule minor, dak pule tista ya ka, banting show haki cimok pada kakamam jungi. Batadangi oh minang patin patanle kunta kenau ni tu ke pi para bagi bahakano makano kapor hakaban ni don kam banyale ni don kam banyo cingsai ni don kam bantit la kani kabang yoslo kalau kabadai ni kabakla haki por ki bakum kita uman senjo lahi un pankan mau yang apa pi ya kita kickhot ki benta nakaksin ka jumlai hakabang api nila pankan herkrak yuto nongshon jong ben sem jong ibadah Henry wat hap deng ki bakum kita jing sisa bakra kaba suno sem hafo kabala hakajin iem jong ikum ki banget jong don sipo nak deng jong ni Kristen ki parang ki bom da shin khiatan ya ka Bible ka ktinule Batay tayo nila siya po yaka, nila siya ri sumar yaka. Haki awmari, haki ka bukot kijongi, henry nim jupule yaka. Nalaya tu, haki kisnem kilade, hamne kabalang jumpi, yaka bujinjia kabajia. Haki tu kisnem kiba lawan lap baki jumai ba hapo ne ba ndai boro ikan ma baru tu jumai ulalom hikum basyuyat kenti ya kan negeri jumi hato tu kami simbalan nak mau dan syumti sene jumai jumai ulawan gun ki para bengetu kaya yang milu syabah Nadoni way yung kami yung kapalang para bangay. Kaat padang siyong padhur halaka kamra.
ban syajur syajenta menni haru 7 Mai ubah baro ila pertai lehla yaki kun kiksiu ki persa ki wadon hayi ban yamino isyabar baro kila yami baro isyabar itai long kemi jong kabalang ro namar i ya ka Bible ingat haka Bible ila shim ya ka Bible naka kamra ka kami banyak bilang mereka betikun siapa katba kita ni Allah katba kita ni yang hapla hanta marwen ye ila keduk khot ya ka Bible bahar ka kot pada halata syata idwai yam ijauma able isunenya ni able itu dah kerja ni menuju mai wanita nisanya ame ni bang ni semua tenang dekat tim jombi buat ke tim jombi kalau kajian dah buat ke boleh hantar ila tuai lem akan syu anda kepercayaan kebenaran Rasulullah SAW baru ila setahun dia dulu hari kijong kiyin kane kajing jung ki para pangetru cilale kunta kilir lumpat sejing ba ni semua komen aing boleh dia endala warpat katu kajing kenal pendriu handa kebakisyen kalau kata ka Bible ka bakadok kadai ka kedup hasyadem kamdai ka kot baba kadai ka dictionary bahe yang sekarang haka jengit katung kaktinule habdang kijihikai di babakla kenal perabagi bete dia toya pi tentang kaktinule hi kabalawan aibor ya kabaya pi kabalawan penklain ni kijingat tuna bagampi kabalawan pensyai ya kijing mot pada kijing sutuk bakla kijongi tentang kaktinule hi yang sekarang haka jengit kakung tertinulai hapre kijihikai kibabakla kunongilah pensisya kun kabalang batung kibarabanya bakata kacikran ni kata kajihikai ni kajiyala kaban yusno hadi digismi kalong kababakla kalong kabaper kalong batopong nakajingat cungi hakabalang mulai kacubab ya kata kalong daytang kaktin ulay hiken kabapan iyang kabakdang kabapan syay yang ikmat bakan jangan senjong para mengabit kijihikai babakla bakat balang kabanengkong niki Kristan kibanengkong haka Bible kiya kenduk kidai kijihikai itong kiparisi baki sadusi syapang kata kajilong Kristan kabadai banyak lembah ki ain ki kanon ki niam kurkom jong kijiu babun ki wai bagin dong por bade keren hakan ni kapo henda ya kena kijihikai ke babakla la depan baik deka haka Jerusalem Council penbang kijihikai maka balang Kristan kaya kenduk kaya Shem kamputang kata kiwang kimi na kapor siya kapor bak nakaway kaslam siya kaway pakin ko panghantana habang ibisyaro yakitay kitigikay babakla kabaki Kristan hakabalang kabamaningkong kinakendo niyo para magabiit niro hakinigisni kibabanta kinakijuk kitigikay kiwang kirong hakanagari jongi hakislong kitaw jongi pagtunjuk hakabalang ka jongi tang bakiwan hakiway patkidur hakiway patkikerteng kibakhamlong pena apat siang kibakikot akakrinoy sophisticated hakane ka spasnam kalabanta ka balang Kristan kayang hapden ka jingmi jong kijinhikai ki babakla ki babunjak ka bunko ki
Kini kimi na kibriu kibadai napdang ki Kristan hi ki kun jong kabalan hi ki babatai bak ki bakran ni kaktin bulan hala ka jing sutok jong ki oh ki pen shong norem ya ka jing kai ya ka jing kren ya ka jing lak jong ki pen shong norem ha ka jing fox new jong ki pen shong norem ha ka jing irnai jong ki pen shong norem ki kam ki om hala uplay kren hala hakata kapur banglek kunta kumne kunta om bakiyo ya ka jing tupau bade ka jing pen shahnu Pembang kijing batai jongki baro, kijing yalam jongki baro, kijing hikai jongki baro, kapan keluar bakapan baklalo. Om kapatai kapan skam ya kajingan ki Kristan. Nama kijing hikai ki babakla kemau berbebe, kidai ki atiar jong setan, bampen kelang ya ki banget, bampen paidir ya ki banget. Bapak syukti ya kibanget, bapak keluar cimok ya kibanget, bapak wei kap docu kalau bapak malak ya kecimok, baki menjok bak snowdrop ya kecim sisa. Ni hari ni kesini para bebebi, balaya tuh pada kakek lagi, baki me shibon kino hikai kino lamler. Baki nong yalam ki bapen bakla wate ke cinget Kristan jungi kine om ka tinuglay kinom ka dur ka man ka tilong ruglay henlay ki balende ka borjong ka arti puti laisan babon pun sin para bagape kalong ka ba syutom hadu kata yang apa ya pi bangit itu bangit snow to Bantan ya per pengen jitsya nama ka simpor hadu bangin dayo yung sok jongki arsen u jisu u amu kentu u mahamyani hada gospel matayos hanya lanawo naki sok jongki pimito yaki badai tang mensin bakuju nang bakaktin bakuju kapan hikai, kapan yalam, bapen ihan, ya ki badai, ki mesisha. Kunta, habdan ki hikai babakla, ki bapen kiwin, ya ki cingat cungi, kum ki banget, dongin hikai jalane pada banget, bapen lin ban jalane, ban minon hakabat pule, ya kaktin nule. Banyin nang ban pegang ya kabade, batan kentat ya kabunde. Di suri thulu pawang, shibun kijing kanyo, shibun kijing pen kanyo ya kijing yakin mawang. Henry, tuh yang sekarang, wak syekti ban wak kusla, orang jisu, ki kimjia. Wakin orang hari ukres, handai ukres. Hiwatnya Om Yesus. Berapa ni hakat juk pada kapu. Hakabaya kejemut di kejim perkat jumi ki Kristan lapan keluar, lapan ardatin, balapan syapting hak kata-kata. Kane kajian. Om etang lagi bonget. Henry khatam nangi hiki banget. Hakiki kandet senam kiladat Nigum kabalang Nila naman syakleran Magsyakramen Hakiwe pati manglong Kristan Namar kajing gran laklak Namar kajing yalak kran naman syong lorem Hakikat to kami kurkom yalak Baki jingit hulopa Kikon jong kabalang Bakane kalapan lerang yang ikon kabalang Kibaro kowe Ngalapan kan mau meneh dia sing keberingkong hausnet arhadat sipong oleh Oktober udah snap ubayat jautam kikot kubor hakaba kibriu kiya tukana lembar kejingat ya skemba ya kejingat lupa kikon mini skanda iskan bersih bujumai pa unsawan unsakhi hata aku dari Oktober
hadas min ahai dari sipo naru ngalajan takni ha keangkusan di Oktober ngakenosa nidon ke isi jung kiramba jung ke distrik ni lagi shop meeting hai mani nokawa endang ape jika pun junga endala wai meeting kidon hadu Henry hanya pergi misko kiba ikmi gikun junga ila fun endang pun pati hasna rom balai kipun yana iong shishan hasnong latul marut menta rom balai endoni wi kong ibawan ya truk menta idawan shokai pahandi hadan kahin jungi iong balayos ngaw kajing yam kajing yar kibriu hamor keneng namang jumay koy hamor keneng nga funi pastor Kristo Montplu ilarki na hatta kajing para bani kanong kajing bi yani kum ke banget bangin kampan lajin mo ni kampan shalom bagi kanget yaki media pakubor ki kokubor ki YouTube ki media pakubor ban yakan nongrim jinget ni kabalong katin harin kalepat labna laon pada pengkesan hana baka jinya tulopa kam sino ulong hata to kasnen kadaw kalong nama ka jing duai no ki Kristan hakalen sodom ka berke ujumay kelawan syu nama ka jing duai ki Kristan hakalen sodom jom ka berke para bebe Hagajing mulai berkecing start theology. Kababataya ni syapang mulai bersisya, beriu bersisya, Jisu jongkat yang Kristen. Dinulai kita tu ini. Baong dan mano kat Jisu. Ukur batang berway jumlai. Berdai tang mauhi unangnya tulopa wakau tam berbang jubaklah. Kibalaya tulo pa mau kila yari urlong na kuay kasni si kuay bat kinang yari urlong kat dalam sa kasni upnay bati klur hasay plan Miki para banget hakabalong play kibadus na tenat berpulih syapang ke Bible kibala thok syapang jumu bat kijika jumu nitip syai yakane haka Bible bu Jisu juga thuk tarik na tarik hango hakiknya thuk pa jumu ni kemau hakik sutran kilawan jajar bangkeli Jisu ya thuk syai wong tangguh padu ubahan ubati kita dari nama kata tu minda kamba habo blay ni tu dari kau Yesus Kristus pingat ni tu dari hakin ni tu pa minda ni bitarai bondang ni kino ni tu pa ki bakam krau bani Yesus ni bitarai bomblay krau yang ada piki kunting Bani Yesus Kristus kunda mawaidu lakan yang kunda hang kan yang ka buram Yesus Kristus ukun juga balaki nang putu kin kampit kin kam start dan para bani wat let syaya lam bakla namar kini kismi kibam kibasni ni hatu piru pinget baka jinya tulong ba kapapakla kampurlong na mahal kajing dua na usnap para bagabi na kaway Porsche kaway pat ontang haki mobile na jupay ka TV television at kiway na sibun kinong kren kinong yalap kinong hikay kamtam haki ni kisni kimamanta hakabiyaday pagsyapang katakasyap at kamera kasyap kitong raklaw hakala sibun kipara bagabi jungi wak hakabalang jungi kidon kipara bagabi
Kiba pensyashkor, kiba langit, kiba hikai bakane kalong kapate, hendak kajing bakla jungki kalong bakdon kato katne na kini kinong hikai kinong keren, kiba patay pala banyak kaba thok haka Bible. Bakdon ru bakdon kiba langit, kiba patay tumar syapang ka syap ni baklau, bakaba kansu su kalong, bakdon bun ki Kristan, don ru kato katne kiba langit haka balanjongi, kiba syak yalam bakla. Bun ki Kristan, bun ki parabanget, kira syapting yu tong raklau. Bakla ka jing syapting jongki, ka traya ki hatu kata-kata, haka baki kam syapting, banyak ka baki syampa. Bakla na tuya pi parabanget ni, habala jur palat ka jing syapting, kamdong syu ka jing syampa. Henry ka bahaba ka don ka jing syampang, haka jing im jongpi, ka jing syapting, ka syujala ka ja. Bakhabala jur ka jing syapting. Bun ki para bangit ki sya ilang bakla. Hati ta ki nong hikah ni bakla. Kalau kamu susi susu kalong dapun luki para bangit waki para bangit tu lihat kabala. Gimana penguin no syaklau syakta. Nama kila syakting pala yang kau raklau. Oh, kilo tiki kisam jongki, kilo tiki kamu kijam jongki, kilo tiki cingpule ki jongki, baki lebat syam maksano syaklau. Kidam ruki para balik, kidam ruki Kristan, kibala kita kino, kikat kibadam kinomba, nama kinget kiom. Bagi jing hikai dalam ler hikai, buta boleh domba buta dumar kelah. Berkata dulu jaga jing hen dulu kami, hen ruspa hen dulu. Kidon ruki para balik, kidon ruki Kristan. Kiba syapting ki jokka, jongga MNREGA lane ka jing palasis pasmi. Don ki priu don ki Kristan don ki mana tiba kintre. Bala ki yor ki thanno ki jokka ma ki on bakalong kadan jupra klau. Habib kata langsung adhar membar ki syapting sayu adhar membar ki on pun adhar membar udai udak dungat klau. Habib adhar membar ki syapting sakabat tepur hakapur election ki on bala syom takakti kalau tek pun bala syom syak pakai ta'un klau. Habib kami mentapak saya ka vaccination ki on bakal ka dandung rakla. Baru si kata kimele. Kipria dan ITK, BCG, DTP, measles, polio, yang persen kiwei kitika kimele. Mentapak mi kun hikay ki on. Baka COVID basin kadai ne kata cik IT kaya dah nak cik pam COVID-19 kador microchip kalau kadak dumaka balaga pinsimnya kane pin aya kane ketika pin saya keluar pin impala kasan senang pin yo ika cik pam kata kejat jimpang Kikan teh kisamla kan teh batsinran kikan marway lane waktu tu kilong kumi kikan deban yokun yokti kilong yokun syok kim sakalalan ki ada nya tu ni badan ni para bani juni badan nya tho tosmen ahajar khatnya ta khanna ada dalam presterian hakiki arsnen por bakan dia Islam lek po, Islam lek telok, Islam lek niat kumlikum tahi kaji dari batu hai yasem. Kadau kalau lombat illa kami kun hadum menta. Ini dari Asia,
juga sinamundra. Kau benai mi ilan benai injek tiga COVID-19. Benai ekos minta. Ifun yang nga bangun di siya telong jiwa sungguh iong meminta laar benai kako. Tuhan di postor mas na injek COVID di nalarang ente. Nung kataro kalaban long ang makabanin ko. Kadai kita sunday boleh. Para menjadi tuan kibri kibatai lain hujat sepang kini. Jadi ketika COVID-19 kiba nampuak untuk buktin dengan kejaga kentang. Hendai pun pakde kiba lebatai rumah sepang kini kedak dumat kau. Para menjadi fikir kon sabla fikir long bilong pajong kebalang. Lara pipiang, ya kabasin nakikik ajit jadi ada COVID-19. Berapa lebih kecil hakam mencuci, don mano balaran penbor. Hendak nyim dari pak batai rumah, maka dia dak jumlah. Kisiti gimana kalian tu apostol? Ngayuk yang nak kau ikapos, kau ipat nak health department, kantam nagi deputy commissioner ng Minnesota West Kasihir. Kalau kau masyai ba, kapag seluruh pakai ketu yang ikinong syong baru, bangin wang syakmat, banasyin bantar, banyo yang ketika, bara penbait na kasorkal kapag kuways, nakilat yung yada ng jipa. Kung kanuksa, kami serang magkalagalan. Kijala hapo talaga Northeast Jongi. Kijala kiba buntam ki Kristan. Kine kibriu. Gila nangyak seprang pada bangede. Haka cindong kibriu. Kiba pendor kam yak adhar kam. Haka cindong kibriu. Gila nak ay tika sinasya. Kine kibriu pada bangede. Kine ki Kristan. Gila nang kiu seprang. Haka yok kako. Haka kot kakya. Katabanga patapi. Mangipa. Ngidang sakot hakajing syateng, ngidang sakot hakajing artaten, hakajing ngiti. Namaki nong higay babakalaki tip. Baki beriu jongi, kilong beriu kisyateng bi. Namakadaki syim kamu. Banglong kanhon, banglong krop, banglong pisa nakinakikan hon jongi. Para bangiti, nakinong higay. Tungin sumari nama hakawai kasini ni baro minha haka jimbisya aku boleh bani leban kelaka dulu nama kata yensket haka jinge kaku kakun boleh kini kiai baro kena yosro miyu imunta kimdon jinge ringkat kakun bantan jubor, ban ring jubor, ban batai jubor, hakajing snew sinet nila. Hendak pula benya, pensiun dan benya. Nada konteks, nada historical konteks, kiwai. Kini kingdom jadi, bagai jingit bagai jenis senju. Punta hakani kesejahteraan kebangunan nasional kor, banyawer tertentu nengkong yalade batini baro kum ki parabangai bakum ki parabangai tongin shim yakatin ulai kum ka atyar hakabanila banyale persya ekitma hagajin injung kitma kibaman kasmi dakabangin pule tista yaka dakabangin rikhop akiba umur jungi bakabaki jingpen shoy kiwan banyale yami upamanuan banyale yami Yinsay matandang kami lagi. Kung tato mintanulin para magiging baro. Ban politis tayo kat kinuglay man kasli. Presyang kat pulitan tiktar tayo. Sedang na lumastang hadol ko. Pulero yaka na sumuto. Pulero yaka na kababuhay. Baladadon kanu katimpang sumuto.
nang budak ya ka nang wak nang neng narung nang ne nang kai yekila jiara tak kicing bakai kiwe kiwa pule dak batwai dak banget bakum juru dak bakom kumba Joshua Moses uang Joshua wa ai bakan dekat kitab kehukum kan jarang nak sentur jom henry to menye berkat dekat senesmi kenang bameni usumar banglek dekat ya baro pelatok haka nabakum taken menroy halakelenti batumta mensaman bah itu utrai pun kepingin dan bagi ni jenis suap tiba dia yang dalam jimut hak yang dunia dengan kuat halor dengan soksin kepada kau yang sekarang hak jenis kakum katin boleh pun kekuin naga minta tak burung dulu